Namukela kambe ka Master Xitsonga analyst channel. Bear in mind the president say how you graduate an IUJ and I'm vekela short clip sweswi. Bachelor of Arts on the following candidates: Baloyi Mayengani Beni, Yeah, as you've seen, Nana interest na yona hayi nghene kahle ngopfu, as you can see kwalani hayi yi bene na micini yona lowa yona nyana lowa yi tala ku va yi baka malambana. Kona hi mhaka kahle swinene na Benman the president se yi pasini yi tlhe yi graduate, as you can see a ka ha na lexi hi nga ta ku yi deny xona hi sweswo. So mhaka leyi yi humelerile mhaka leyi humelele 25 ta May loko yi graduate kwale UG. Of course yi tlhe yi posta na post ka Facebook account ya yona, as you can see there, leyi nga fika yi tsale ku swi hetisekile. A hi xibelani Gaweni Avalombi, BA in Public Management and Governance. I dedicate this degree to my late mom, Mamayila Baloyi. Ni ri etlela vurhongo. So as you can see here, hi leti na ti-images. Ku na lexi hi nga ta xi kaneta hi yoleyo Benman the president. Yi graduate-ini yi mbale kahle, ku na lexi hi nga ta ku yi jaja xona, suit yi kahle. Letin'wana teto ti-images as you can see there ti ri ku hindeni teto. Ti kahle mani ndzo ku na lexi nga ta ku ni jaja xona, swilo swi ri kahle. A yi mbali kahle in a suit na ngamu hi laha va ri kona, a ku ri mhaka ya kahle. Sasekini mina ni nga tlhela loko I was surprised, a ni titwa ku maybe Benman the president yi ta ya yi mbale something nyana xa strange nyana so yeah, ni ngo vula ku I was a little bit shocked ku Benman the president yi hi professional. Man expect ku yi ta yi mbale something a ni ma yi tiva nyana. Ni sure ku ma yi tiva Benman the president ku munhu who likes to stand out. So a yi ri normal, a yi reserved swi kahle. So now the big question, ku hava ku hi ta swi ignore, Mr. Post i ri yini sweswi? Hikuva ri mhaka leyi yona ka risimu ra Papa Xinyanyani leyi a nga yi dumisa for ku Benman the president a yi kona UJ hi ku i yini a cheka UJ na kuma ku hayi a yi kona Benman the president. Se i ri yini? Se maybe leswi nga ta ni kha ni yimela swona sweswo. So if I'm going to subscribe, click on subscribe. Tanihi mina vona ku yona Mr. Post yi ri yini sweswi? Loko Benman the president se i graduate-ini hi loyi a n'wi vona i graduate-ini na evidence yi kona, short clip ni mi vekerini already kwala ka video. Ku hava lexi xi nga ta deny-iwa, i ri yini Mr. Post? Subscribe bani mi ta ha to vuya swinene.